Na kom smo mi to glečaru? Dakle, mladi gospodine, šta vi velite za ovu geomorfološku pojava? Nalazimo se u terminalnom basenu lednika Matanuške. Jel snimaš? Da. Ovo na čemu mi stojimo je čeona morena koja pokazuje kojim tempom je se povlačio ovaj lednik. Prvo je ovdje stalo, pa onda sve tamo. Idemo! Uje, nestabilno. Ovo je za Nevenu smrtonosno. Gledaj ti ovih morenčina. Trči. Kao neko terminalno jezerce. Ćemo napravimo sliku sa jezerce, taka ovome. Ali ne Maja jezerce. Kakvi prizori. Vidjeli ovo? Kaka propast u ponor. Upao sam do kolena. A jutro sam očistio patike. Šta je ovo? Si zgazio ovdje, Gaga? Si ti ovdje zgazio? Da. Hoće li se poklizati ovaj led? Neće. Aj, ljudi moji. Evo nas na fantastično kristalnom ledničkom ledu. Kakav glib. Aj. Nino. Evo nas ledničke. Evo. Pukotine po ledniku. A unutra se čuje žubor podledničkog potoka. Vidjet ćemo i njega, kažu. A evo ga potok se čuje. Da li ćemo i vidjeti? Podlednički potok. Čuje se bolje nego ikad. I evo ga. Ali rizično, da li ćemo upasti u potok? Fizika kaže ne bi trebalo. Ne znam da li vi vidite, ali Boga mi ja vidim. Podlednički potok. To je divno. Pa mi se nalazimo na jednom najlepših mjesta. Pogledaj ovo. Ovo su neki drumlini, šta su? Kakva škola glacijalnog procesa. Oko nas Čugač Mountains. Čugač. Konačno Matanuška lednik je pod našim nogama. Prošli smo ovaj morenski deo.
I Gagi je srećan. A ove dve, nema ih ni na mapi. Vjerovatno su završili u nekoj ukotini. Ajoj, pa ovo je oštro kao žilet. Kakav alpinistički poduhvat. Šta kažeš? Presijava se, čovječe. Ljubičast. To su te boje. Ljubičasta. Zelena. Ozbiljno. Gdje se bre presijava? A ponaša. Beži, Gagi. Nemoj da varaš. Da, ja izvoljevam, bre, spuštaj se kako znaš i umeš. Sedi na dupe i vozi. Jebo mater, 100 kila. Eto. I evo. Najgori deo ovog ledenog spusta. Je gotov. Presijava se sve. Svijeđi dole, Gagi, ja se slikam. Izgledaš kao mrva. Premali si. Pa gdje su? Sad ćemo da slikamo. Sad nisam tako malen. Kuda si ti popeo, život? Kuda si ti popeo tu, Buda? To si glanac. Vidim, to su pukati. Unutra je taj kristalni lednički led. Nepopenljivo. Neosvojivi ledeni vrh. A, upadah u provaliju. Ovaj hoda, bole ga, baš dupe.
Ti si tuda hodao, a? Ajme, zajedno padnemo u Amis. Uvozi se sada. A? Sad potpuno drugačije. Šta kajem? Moramo vidjeti jezik. Ne znam kuda i kako. A? Ovamo okolo toga. Ima prostor. Možemo u pećinu, makar se ne zvali kako se zove. Gledaj kako je unutra plavo. Znači stavim GoPro kameru unutra, op, sa selfie stickom. Malo snimim ovo unutra. Idemo. Kako vam se čini kada bacim tim? GoPro direktno uključenje iz samog lednika. Javljamo se, naš studio je u ledniku. Tako izgleda unutra. Sreća pa sam poneo patike s kramponima. Inače, ko zna šta bi bilo. Dobro. Ovi amateri neće me prate. Alo! Da li znaju šta je lednik? Šta će mi sad? Evo čovjek. Čovjek se boji. Maš čovjek, kolegi, pasionirano ljubitelj ledničke erozije. Opa, ba to nije dobro. Joj. Te sam ovdje došao sunce ti je. Ovo je stabilno. Tako da smo dobro prošli. Pa. Dalje se ništa ne vidi. Pa kad će se vidjeti? Ruke. I još to je ladno. Led. Sorry? Yeah, of course.
Pa gdje tamo da idem, mamu ti jebe. Samo ranac ostao. Oh man! Is it cave? Yeah, well, a little bit. A little bit? I'm gonna go in it a little way. Oh my. Cold in here. Yeah. Great! Oh. You need help? Yeah. Cool, thank you. Yeah, you're welcome. Now it's my turn. Yeah, oh, do you want me to get your picture? Yeah. Sure. Hey! Where are you? Same thing? It's tight. This one's too small, So small, yeah. but it's cool anyway. Ah! Srbija! Ali ovo je strava stvar. Za ovo će nam trebati selfie stick ponovno. Ovo ide gore, ovdje se uliva ledena voda. Trebalo bi da ste vidjeli. Vidite šta će biti. Dalje, u nastavku programa sledi. Ne vredi, trebaju mi ruke za državanje teže. Evo malo iz ove perspektive. Kako to ide. Ponovo ćemo ući u utrobu lednika.
isteklo. Sat vremena je ostalo do isteka, do zatvaranja ove. Sad postoje ljudi koji mogu ovo da zatvore. Kako mi to svetu živimo kad neko može da ti zabrani da dođeš ovdje kad doćeš, da ostaneš do kad doćeš. Ovo nije ničije. Ovo pripada Čugač planinama. Aj. Oh yeah. Ovdje ponovo osveženje, okrepljenje. Eto. Probo. Ajde, neće ništa biti, nisam progut. Sad, kako se vratiti? Lako. Sve se vidi. Prvo ću da uriniram na sredlednik, jer tako sam u mogućnosti. Evo odavde ću da urinim. Ko dođe ovaj iz Teksasa, nek mi se priruši. Idemo. Zalijanje. Preskočit ćemo jebeni potok. Ako upadne, upao sam. Ali ima da probam. Negacija. Priča. Tu smo. Kuda se bre ovdje prelazi? Opet je neki rizik. Da li rizikovati? Da. Istorijski skok. Ali sada imamo čudovišnu prepreku pred nama koja će odozgo biti prevaziđena. Ej! Gde ste? Dozivaju me. Možda su došli sa safety car. Me spas. Ne treba meni spas. Ovo idu puno opreme, šta vi znate? Ja idem u papučama. Sad bi ovdje isprobao ovaj waterproof case
Ali ne znam da li sam ga poneo. Hoću. Ako ga nađem, idealna šansa. Koliko je sati? Idemo kući. Završni deo. Čekajte me! Vući se kući. Sa mokrim rancem. Tamo se nešto tamo zaboravi. Nisi. Ne mi treba. Gdje žuriš? Smiri. Niz ovo sunce. Oj, ljubim. Idem! Čekajte me! Koliko je sati, Saro! Ne čuju ovi ništa. Aj. Kako sam ja uda došao. Tačno to ovdje bilo. Sad ću da skočim i da me nema. Ajoj, prijatelj. Sedi na glivavo sranje i skoči. To. Dobro je bilo.
svuda. Pa si pogledaj na to prizor. Tu sam, idem! Idem! Where are you guys from? From Serbia. Are you? California. She lives here. Oh, nice. Is this your first time? Several times. My first time. Yeah. Oh yeah, basketball and volleyball. We actually beat US team in volleyball women. Yeah. In semis. No. Inside. Ah, good job. Yeah. Good job. I'm a little bit attached to our sand volleyball team. Oh yeah? Yeah, they're very good. Although indoor, that's really cool. Did you play sand volleyball? No, there's just this one woman that is amazing. She's kind of undefeated in the Olympics. Really? She's my same age, so I kind of feel, attached a little bit. Oh. I just really support her. She's an amazing lady. Is she still in the tournament? Yeah, she's in there now. So she plays with one other partner, of course. Mm-hmm. Yeah, Carrie, I like her. Do you know if the Serbian team won in basketball today? No, they lost against Spain. Oh, they did. They lost. Oh. Yeah, it's okay, kind of expected. Yeah. They are very good. Oh, you don't have socks. How long have you been in Alaska? How long? Yeah. 3 months. No kidding. Yeah, we are Working up here? students. Oh, cool. Oh yeah, Are you going to Anchorage or? Anchorage, yeah. Yeah, nice. You're from Anchorage? I'm from Palmer. I work in Anchorage. Oh yeah. Where? I work for a native corporation. On Native Corporation. Oh. Is it drinkable? Yeah. Are you sure? I've done it many times. Really? Yeah. You see how clear it is here? Yeah, but my hands are not clear. So cold and yummy. Rivanela čarapela. Opa. Ajde da pijemo, jebi ga. So cold and yummy. Airbnbs in the Napa Valley, all the wine country, and on the coast there's just some amazing places like Mendocino. Oh, the Napa, those are the vineyards. Uh-huh. Right, yeah. Yeah, it's a very different vibe. Many people, when they first go to California, they go to like Southern California, Mhm. and that's awesome. It's cool. That said, there's all these other magical places that are a little less kind of known about. That said, many Yeah, people but like, that's Hollywood. yeah, that's, yeah. Brate, ovo je rizično. Ja vidim tamo. Brate, pa ovo je nemoguće, šta je ovo? Ja sam našla kutak. Kuda bre, šta je ovo?
Divokoza. Bilo dođemo da me čekaš. Hoćeš da te češka? Čekaš kad ulazim meni na to. Ćemo da idemo? A gdje je naš kar? Ali ne može, nije stabilan. Vidiš kako je rušno. Što ne ostaje telefon? Evo sad. Poštovani ljubitelji, došlo vrijeme da se rastaje. Ne, samo ljubitelji. Bilo nam zadovoljstvo. Bilo nam je zadovoljstvo družiti se. Bilo vam je zadovoljstvo družiti se s nama. To je velika privilegija. Sjajno vodiča. Nevjerojatno potpuno. Ne, to je Hvala na Bio, trudilo sam se prosto zaista da ugođe veliki. bude na maksimum nivou. pozdravi svoje roditelje. Kao najbolji mladi Goran ističe. Ističe Ajde, se pozdravi svoje za sene. Milo Bojanić. Zahvaljujem se vama na podršci. Pozdravljam sve koji me poznaju i one koji me ne poznaju. I do sljedećeg viđenja, lako naš prijatelj. Ja ću samo reći, stani. Želimo vam sve najbolje u životima. Pazite na zdravlje, nemojte mnogo da se skelite po glečerima. I sad treba svako da pozdravi svoje najmilije. Ajde, pozdravi. Htjela bih da pozdravim. Milije. Najmilijeg Miliju. Svoje najmilije moju mamu, moj tatu, moju Anju, moju Tinu, Aleksu, Gošu i Priju. I sve vas u Evo, studiju. najprije njih da istaknem i Sve vas koji Pozdrav malih ekrana. sve vas koji malih ekrana i bilo mi je zadovoljstvo biti u ovom klipu. Vidimo se opet. Vidimo se